I-leadership abefundisi nama-elder angicelile bangcwele ukuthi sidlule nje lapho ekutheneni kubazalwane sizama ukusupporta zonke iy'nkonzo. Okubuhlungu ukuthi-ke I'm preaching to the converted ngoba mhlawumbe ngikhuluma kunina benikhona izolo. Kodwa sengenzela ukuthi-ke sibagqugquzele nabanye uma siya emakoteni nakumamandla. Perhaps this is an indication of what is happening even kwi-local level. Ukuthi iy'nkonzo zethu asizi support ngendlela efaneleyo. Siyathanda nje ukuxolisa nakwi-speaker sethu ukuthi ngiyathemba naso simangele nje sizoshumeza abantu abawu-15 enkonzweni yasekuseni izolo. Ukuthi kungabi sengathi ngoba phela sokubakhona le ndaba yama-poster. Ngabe sengathi unelokhu abona i-poster yokuthi kuzaba besabese sathi bathi abazalwana siyi sonke. Nayibona into engisho bazalwane. So siyaxolisa kakhulu baba Sabese nethimba lakho. Yabasishila izolo sibe ne challenge omncwabo but kube khona nje nedimonanyana ayisabotage ke le. Bekhona nje idimonanyana lokuthi ke izinto zingaqondani kahle. Esethemba ukuthi lo moya ke ngoba sokukhuza egameni lika Jesu. And we rebuke it in the strongest terms in the name of Jesus bazalwane. And let the church say amen. Mshokwenu uthi amen ishuthi ke asophinde silove emakotini abanye abantu. Inkosi mayithela umusa. Ayithela umusa inkosi. Hallelujah. Siyabonga kakhulu, siyabonga ke laba abafikile bayisupporta inkota yethu. Ngithi angidlule ke lapha futhi kwabasekhaya. Before ngifike lapha. Into emangazayo ukuthi ke uma sisodwa nje la kwadi ujwayelekile sibabangaka. Ukuthi wenze njani namhlanje sithi sinabanye kunama kwi-sub-region kodwa futhi sibe ngaka futhi. Kusho ukuthi we must do something bazalwane basekhaya so that singathi 5 steps forward and 10 steps backward. Fanele siye phambili njalo. Now ngifuna ukukhumbuzisa abasekhaya ukuthi sine fellowship week from Monday to Thursday. Sacela abazalwane bayisupport ngendlela emangalisayo. Sigcina isikhathi bazalwane sikhiphile iprogram la kuma WhatsApp group yebandla. Si-check ukuthi kwenziwani ngasiphi isikhathi. It is important and the theme is very interesting. The theme yethu is the secret of spiritual growth and maturity. Every Christian needs to know the secret of spiritual growth and maturity. So khuthaza ke bandla ukuthi liphelele. Amen. We have said news. This is Tole ekseni nje. Sesila enkonzweni. Ukuthi enye inceke enkosi ekhona la eZululand yeba yathi enkonzweni ekseni yaba involved with accident. Bafonela umfundisi uNdlovu bamazisa wangitshela ke lapha ukuthi ngimemezele manje, but I could not catch up everything because kunomsindo wensimbi. Ngiyocela ayichaze kahle bakuyingozi ukuthi ushama details are wrong bantu baningi. Ngona ayichaze kahle njengamuntu efikele kuye. Emva kwalokho socela ubaba umgazi ibandla lisokume sithandazele inceke enkosi. Amen bazalwane. Umfundisi uMdu Mkhwanazi Kansas nomngakhe abagenqeke nemoto ekseni. Bebenomncwabe ebandleni labo ukhonza ibandla laseNtsiwa lapha ngasedlangezwe. So ke sithole besathathwa iambulance ibaphuthumisa esibhedlela. Bathi baxhoshwe ilanga lelasekuseni. Imoto yayisikhalakathela kwelinye iside lomgwaqo lapha. Batholakala phansi ke nenhlanhla inkosi basindisile baphila. Amen. Socela ke ibandla liphakame ecele ubaba ugazi abathandazela.
Baba wethu ongcwele onguyise wenkosi ethu Jesu Kristu. Siyabonga nasekuseni ukuthola lo mbiko. Izwi lakho abangcwele bakho abanazi ingozi. Kodwa siyabonga ukuthi ubavikele basindile ekufeni. Siyabonga ukuthi Jesu wavuka ekufeni saba ngabasindileyo kuwe. Sihamba siphephile. uJesu wayithatha ikhiye kuSathane. Wayithatha zaba kuye uJesu wathi njengoba thina si-free. Ngakho siyabonga uba free. Sindiso yethu ilula kakhulu ayinzima njengoba wena kwaba nzima kuwe. Konke kwethu kulula. Siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu ke bangcwele. Sibonge kakhulu kuba nehambeli zethu nespeaker sethu esiphumalena kwaNgwane. Ubongile usihlalo on our behalf and so phinde repeat what he has said. Noma nami bekuningi bengakusho egameni lesifundisi sonke ukuthi sibongile sidlile sifundisekile ngaphandle kwaloko spiritual esikutholile okuningi esikutholile. Mina ngiye ngafunda namatema amasha. Yabona nje sengiyalazi kahle ukuthi asikhwarele enkonzweni. Nelokuthi uma sikhonza asidlwadlisi. Siyakhonza nje asithikithi. Nangithi siyathikitha. Ubaba uthi asidlwadlisi. Kungithathile nje lokho ngoba uma sikhonza fanele sikhonza abazalwane. Singadlali, singadlwadlisi. Sibonge kakhulu unceke inkosi, sibongele na kwi-region yakho and usikhonzele futhi ukuthi siyabathanda ngoba sahlangana esiphambanweni. Indaba yokuthi sihlangana esiphambanweni iyaqhamuka lapha time and again. Ukuthi ngempela lasizaleka khona thina sonke esiphambanweni. Ngaba sazana. Nami abangekho la uLondi. Nawe ngaba ukho la. Uma ngaba sihlangana ngesiphambanweni. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Siyocela ke without any waste of time izihambeli zethu zize phambili zizothi nje bye zonke bese inceke inkosi isala ke isikhonza. Sizocula number 117 emacelongweni ivesi lokuqala nechorus kuphela. Inceke zenkosi ziseza ngaphambili bese silalela izwi lenkosi. Siyahamba ngokukholwa right. Endleleni eyekhaya emanzini Siyababingelela abangcwele ekseni egameni lika Jesu. Bazalwane bathi angivalelise. Mina ngicabanga ukuthi akusilula kuvalelisa ngendlela lenisithanze ngayo. Nendlela lenisemukele ngayo. Besathi ukuthi sitakubantwana baNkulunkulu nathi sibantwana baNkulunkulu. Njengoba umfundisi wami sashide ukuthi kahle kahle sahlanganiswa nguJesu. Manje lenvo iyamangalisa ngoba iyevana. Na uthi uyamnyama ungathi khona le kakusulela kona nawe umsulele kona bese uyeva ukuthi kusekhaya. Siyabonga kakhulu bangcwele. Sibonga uNkulunkulu nelithando lenisithanze ngalo nemithandazo yenu. Nisethwele kakhulu ngemthandazo. Indlela ibonakala iyinze lenye ibonakala imfishane kodwa nakudumelusi asiphumeleli. Amen bangcwele. Ngaloku khethekile Nkosi yami sibonge i-leadership kusilungiselela ekhaya lakaNcumalo. Bomnguni sibongile kakhulu. Siphatheke kahle sanakekeleka
sathandwa lokusithobisile kubona umfana wamake agijima kwangazuthi nje kude bomalume ekhaya atitfobe kunesifundo lengisitfolile kuye nathi sinabo bamfana kodwa lenzaba yekuguca la yendile ngithethe ngaze ngathi ngabe ngiyamshutha konke la kwendako bangcwele sibongile kakhulu bazalwane sibongile kakhulu uNkulunkulu anibusise kunemhlabelelo lothi siconze ekhaya sithi sikwenda konke sithandzana sikhonda siphuma singena kodwa sikukhumbula indzaba yokuthi siconze ekhaya singathiwa noma ngabe yini noma ngabe inhlupheko noma ngabe indlala kodwa siyinaka indzaba yokuthi ekhaya ezulwini sebatsheliwe ngathi sebasilinzele akuyoba buhlungu kakhulu sesigijimele libanga kuthiwe sowukhona ukhanzakala ukuthi awukakhona ukufika ekhaya inkosi inibusise Sithemba wena wedwa Praise the Lord. Amen. Bazalwane, it's so humbling kakhulu lokhu sesiyahlukana. Amen. Ngishito nangitolo la ngathi ngiyajabula. I've been longing kufika eLundi. Amen. Amen. Ngajabula ngisabona itolo sengibona nemhlobo wami. Hallelujah. Lebesinaye ngalenda singala. Eshowe. Hallelujah. Ngobe lenkonzo hey inonyawo babutembe. Hey yasigijimisa. Nga October nje bengile Mpumalanga Lowveld. Nakhona emadvodzeni. Siletha lenzaba yokuthi atibuye emasisweni. Dasihambela uNkulunkulu nangabe sitawenda kanjena. Ngingibabethabethe ke lebe kakhuluma ngimakethabethe. Hallelujah. Mfana kaNkulunkulu nami ngazuza umusa. Angemilanga ukuthi lisondo lisithi angimela. Angemilanga ukuthi babone ukuthi hayi that guy is tall, can stand and people can see them. Yabona lokho. Ngandlule engadini yaJesu. Nami ngakubona koduka kwami. And then ngingase ngiyangena ekufundzeni. Ngobe the founder of the yale nkonzo kwaba mnanzi lokuthi athi alimenyetelwe kodwa abantu bese bahlaliswa phansi and then banikwe kudla and then abanikwa lokudla bese banikwa ngetigaba tabo ngangena lokunye bengingakuva and futhi lapha sisahlaliswa phansi bengakwathi nangisiziswa bengakwathi nokubophathayo ngafike ngafunza ngobe la kaBhengu there is a great school but open your heart utawubona kuphila kamnanzi laba kuphile kalikhunyanyana basuke bangadithathi letikolo sibongile kakhulu bazalwane kakhulu sobongile makethabethe konke haleluya siphetheke kamnanzi kamnguni haleluya nelikomiti lami nje siyabonga kakhulu communication was so powerful haleluya sase ke siyandlula nalabe kumele sime khona wafika usisi wasilanza kwaba mnanzi haleluya sithi vele nje kusisi sekhaya gama lenkonzo besibuka ke inzaba yemaphilasi kusini indvodza and ke lokusingaphandle kwephila sitawulimahala haleluya ngasi nje recap sikhulumile nasiqala sakhuluma 5 pillars of a local assembly sathi local assembly nayengawabunaki lama pillars lang 5 itaba khona yona kodwa nje kutaba nato tinkinga bawutithuka seba socialize bawutithuka sebakhwarelana ubathi sekuvelaphi lokuqabana asi Jacobe
gadzani ningacedzani. Sawabuka ke sasikokucala iprayer akuthandazwe ku-local assembly. Wesibili alifundwe lelivi laNkulunkulu. Phinze ke madvodza lingafundzwa kuphela alabe. Sikhulumile ke ngemadvodza lamanenge sawakhotha bo Ezra sathi balaba basilaba fika khona balenda ukuthi livakale kahle. Ngobe nawe uthi ubuka umthandazo bese ucathanisa nalelivi. Kuthandazeni uthandaza lelivi lelinethembiso phinze lelinekuphila kwakho. Wagijima ngemthandazo utawugijima ngalomthandazo wasetaladini maybe utawuthi nje harabesharabashara ubathi awusiyathi akuvakala ukuthi uthini. Kanti na unelivi uthandaza thembiso taNkulunkulu ulanza tindwo tibuye laphasi. Gama lenkosi malibonga. Sathi lenye iphila kulamaphila lang 5. Ayenkosini ngijabulile nje namuhla kusa worship. Asive iworship. Asingene worship. Wathi ke ayikho mabo seyikhona. Asingene worship nasingena. Uthi babe bekushisa kungcono ukushisele kancane. Mina this is the 4th session. Siyesithandazile kona lokuthi akusinza uyokudlala la. Noma sekhwayeni noma uyini akusinza uyekudlala la. Na ukhuphuka lapho hamba kumira uthi inkosi ngiright yini. Kutosi lento lodele yona la. Hallelujah. Sayibuka sasi worship lephila leyo yalahleka enkonzweni. Staw hlabela nje ingoma emagugu aleli. Uyakubona lokho. But kufuna le worship ibe live simuve kunyakada kwaNkulunkulu ngengoma ngelivi ngeprofeto kube khona laba download yako tibuye. Gama lenkosi malibonga. Then sathi yes4 hallelujah fellowship. Bubuye lobuthanzana. Sangathanzana sanganakani kulokhali angeke babone ukuthi sibantwana bakaNkulunkulu. Kuyakhuluma lomnye usikodwa stababona ngani. Uthi lomnye uthi Jesu niyababona ngedithelo tabo. Lesinye isithelo sebazalwa nokuthanzana. Akubuye kulokhali vele kuthanzwane. Stos nasiphuma si strong. Lastly iphila ye local evangelism. Sahlala kakhulu. Ayikho into lemnanzi. Lapho nje kunebantu ngijabulile nababanika abathabete batonikela la. Ngibabona banikela labanye bakhipha inyawo uyabona bajabula. Nasibabona beni khona nje bekalapha jive kamnanzi uyakubona lokho. And futhi nakufika umfana sonke kuba mnanzi siyagithisa. Hallelujah. Futhi nakunemntwana ekhaya kuphela nakule bathi tension. Ngobe noma bekune tension kumake nababe ukwenza ukuthi bango nje imali noma ibanga ukuthi lomunye uphuye late ngathi ukuxoxa simane ema overtime bese kuba ne tension. Kodwa nakunemntwana afike nje angene ngalapha izangena iphela itension. Nangabe ilocal ayiphumeli ngaphandle yovangelizer kungene bantwana ayikuthi abaninkinga kule local. Funa itale ilocal. Ngimaphila lasihlanu kule swathinzile lawa sase amqoka lamaphila lasihlanu lawo ku local assembly. Sase sibuka ke immense organization kusinema tinyawo leting 3 libhodo. Sathi ke indvodza lengete ebhodweni kutakuphekwa iyabonakala. Futhi iyevokolo. Noma into etimemetelo. Noma ithandaza. Noma ithathisa umnikelo. Ibonakala nje ukuthi hayi cha yona ikahle le ndvodza vele iyasebenza enkozweni. Kodwa ayikho lebhodweni la kuphekwa khona emadvodza. Uva ngalo lwimi lwalo. Luhleli qakama. Ngoba kuleli bhodo besilibekele lapha lemlende lemsathu sise iyaphekwa indvodza. Siyaphekana lapha mbamba futhi sitshelana nemaqiniso. Ngisengabe kuseke ngathi hayi futhi nasilapha siyakutshela ukuthi yekela lokuvila uyavilapha. Babetembe ngeke akutshele la. Awuthi uyakushumayela. Utase futhi uyaduba wena awusalethi naleti shumu.
ufuna kushumayela hayi thina sitakutshela sithi hawu windvodza la ekhaya Assemblies of God wena ludaladi lutsheke kanje neligede nakuvula kuvula leligede kuze kuphakanyiswe kunendvodza lesinzisiwe awuthi la siphekana khona ngoba thina sisebenza ngalolu verse kodwa lokuningi sakha sisenala ukuthi character building ngoba i-character nayingakakhiwa kahle utasihlupa na ugijima ngetilwimi siyapheka phekana ke lapha gama lenkosi malibonge sasike celile ke itolo ngenti aphili noma ke bebangekho bomake sengiphindze ngiyacela babetema kusi siyacela nibavumele bobabe bethe enkonzweni temadvodza batalikhanza libhodo sitabe silibasile likoka haleluya befika nje sithi yonke indvodza ingene ebhodweni haleluya ithi sabila lapho sithi kuleli bhodo lene3 legede babi la umlende wokuqala sikhuluma tindzaba te organizational matters nangabe sekommitini kuyaplana la iviki into tethu atithinse kuyaplanwa kuyahlanganwa kuyaprogramwa kahle kuqonze nje kubona ukuthi into tendeka kahle kulomlende phela utabe soshile bese uyabuya uyalibuka leli bhodo phinza uthi uyalibuka leli bhodo ngala ukhanze sithi sikhuluma tindzaba letimnanzi la te evangelism kude Mr Sithulile la kuyakhulunywa ngalomlomo tshela abantu ukuthi uJesu uyasinzisa la uhamba khona haleluya sasike ngema spiritual matters lawo iholiness ihamba phambili ipurity ihamba phambili visit the sick kuhamba phambili visit the elder labazala kuhamba phambili sikupheka lapha sikubalisele nalapha ebhodeni kuthi ungacabanga nje ukuthi la kunebantu labadzala bebakhona nangaba basakhona sebaphethwe ngemadvolo asiphumeni sibahlole emadvodza nasifika sibahlola lena sitawukhanza khona labashoda ngako sibamithe ema standards abo but nawungaye ebhodweni ngeke ulinake elivangeli phinze thina sibone singemadvodza khona lapha ka evangelism kulomlendo wesithathu kuthi yathi sesiyayidzinga ngiyajabula nje ngiva umfundisi yamemehlela la ukuthi kutabe kufundwa haleluya sesiyacela kuba bephasa sisayi yathi siyayidzinga imvuselelo sicela imvuselelo asekulanda umvangeli haleluya ngoba kunalama office lasihlana haleluya lema 5-fold ministries yathi sesidinga umvangeli ke thina sesilunge kakhulu yathi sesidinga thishela ke thina haleluya yathi sesidinga umpostoli ke thina yathi sesidinga thishela athosi grounder mina ke ngisebenza ukufundisa nje haleluya kodwa naso sukuyavangela hayi ngidawuvangele wena sipoko ngeke simembi kwami bafakazela itolo ke labanye kuthi bekunetipoko behlupha lenga ngithi hlupha kumalagwana yasuka lokho nje mal local yakithi yathi abantu baphela ukukhala sendani kanti sine si local sase siyayiconza emkhobo sayishanyela ihistory nyalo ngoba ilocal la kune local khona kuvakala ukuthi kune local la kungathuli nje du ameni ngishaya recap nje then sase sibuka lenye indvodza ke sakhanza lenye indvodza ngobe nasemadrodzeni siyakhuluma ngemadrodza lamahle nala lende kahle nalende kabi sayithola indvodza yaseKesaria ogama layo haleluya lingikhona eliyazi sayi-analyze indvodza siyithathele eBhayibhelini la yisho iBhayibheli kusibe kunendvodza eKesaria iyalisho leligama la saveta ukuthi uNkulunkulu uyakwati lapho khona geologically iyakwati yasezweni ukuthi kunabani la kama lenkosi malibongo sase siyayibuka lendvodza sasayikhanza nawo inemaphila ayo so akhanzekela ayo emaphila ang3 ngoba indvodza yakufuna ihambi neliphila haleluya salibuka sasiliphila ngaphandle kweliphila vele ibuilding ngenteka isek angikhathali noma it's a concrete beam noma it's a wooden strong beam but emva kwesikhathi tawu retire kodwa nakunendvodza la lebambile ngeke nephila lekahle sathi nasimbuka khona lesakhanza kusibe phiya yokuqala nje Nicholas he was devout bekankonkoshele enkolweni yakhe sayi unpack ke lokuthi leligama lethi devout lisho ukuthini salikhanza lokuthi leligama lelo
lisho ukuthi unkonkoshela enkholweni lethite. Mani nomani ngibambelele enkolweni yami lethite. Gama lenkosi malibonga. Ngibekisile ke ngalabanye lesinabo thina leSwatini nathi ke nani bakhona la. Kuye kuthi ngelesihlanu nje bavala titolo tawo. Inkolo leyo. Akusho ukuthi buve, inkolo yabo. Hallelujah. Sasike phinze le ndodza lena beyinkonkoshele kule nkolo yayo i-devout phinze ngoba inkolo sasike ihambisana nakulesi sike ngema laws and practices. Yonke inkolo inemthetho phinze bene practice. Siyawubamba umthetho, siyawubona umthetho, asesibona ipractice ukuthi upractice kanjani kule nkolo. Sasike nathi singemadoda lenkonzo. Ayi siyamthanda uJesu ngoba esila. Kodwa lithanze nalesonto la Assemblies of God. Lithanze. Ungathanzi ikhundla takhona ayidinenge ikhundla kulesonto. Thanza Jesu bese uthanza lona. Ngoba na uthanza lona ukuthi usuyatihlupha ukuthi ithini imithetho yakhona. Athini ama practice. Sine sitakubona ngalesikhathi uhamba ngalama practice ukuthi cha uyayithanza lenkonzo. Ungathanzi le titulo letikhundla takhona. Sitafike sikutshele ke thina lo sikhanzako la ukuthi hayi vele kude ema position la. Siyaseva. Oh no bonje bohlabelela kusitho tikhundla lapha. Bayakhonda baseva thina. Sina nangathwala abanye sesihambe siye lapha nje ungeva live lelinye lithi Melmot lelise nongoma ubathi kwentekani. Kanzi labasikhondako bashaya into ivakale. Na manje bemanoti lapha bayawathi silamanoti nangihlanganisa le nalethi kuphuma info lemnanzi. Siyakhonda lapha. Sathi ke funa sikucizelele embamba lokho siyakhonda. Ngobe bathi asikhukhula labanye bathi awufika la. Bafuna lethi khundla ngobe thinengi. Kumnanzi kulenkonzo. Hallelujah. Ngoba wefika nje khona uNkulunkulu uyakusebenzisa nathi siyakusebenzisa. Sathi ke kodwa sigadzane. Kuthi sikusebenzisa wangena ngeminyango yini. Waphinze wathola yini. Wagcwatshiswa yini ngemandla kaMoya Ingcwele. Wasuyanikwa yini isifundziso. Ngoba labanye bayibambile labanye bese babamba lesifundziso. Ukhanze singala kaMoya basekho. Kanzi the founder yakucala ngelivi yasisesilishile ngelivi yaseseyabeka sekunesifundziso ke then lesifundziso sisebenta kahle lelivi nalikhona ngoba lelivi lihambisana naMoya Ingcwele kanzi wabeka le procedure la ngedulu bantu batawugijima ngale procedure bete lelivi bese bayaqhwarelana. Ungeva kuthi hey madoda ashayene enyangeni. Hawu lala khona lagcwele yini indzaba sekukhweshe livi lelihambisana nemthandazo sebabambe isifundziso and then lale sifundziso sebasiguqulile sebate sendathi khundla. Nasibukele lona nje unjani organizer. Tikhundla phela likhona kulesonto lami. Unjani organizer. Unjani Chelethu, unjani chairman, awu treasurer. Uyabona lokho? Ay kwethu lokho sendela kusebenta. Sonke sibandvana bakaNkulunkulu. Then sasa siyayibuka ke yekugcina. Usingindlela ke yekugcina sikhanze kusilendoda lena beyimesaba uNkulunkulu. Beyimhloniphe ephilayo yesibili beyimesaba uNkulunkulu obedience to God. And then yekugcina iphila bekanayo Cornelius. He was a giver. Ekaphana. Hallelujah. And phinze lokunye aphana nje lokumnanzi asebenta sathi umuntu ophanako ufuna asebenta abe nemehlo. Usuhlalo lapho ungababoni abantu labanzinzile. Ngoba nje wena na uhlala kumoya nje ushu Jesu wami ngeke usibone. Thandaza ngena kumoya bese uyasibuka. Sinzinzile thina. Sathi umuntu lophanako phinze unetindlebe
lalela wota ngemsombuluko usive ukuthi sithandaza kanjani ngoba kunalemnye imthandazo khanze kusi hayi lona umthandazo wokumbonga uNkulunkulu kodwa lona umthandazo wokuhlupheka siyabonga Nkosi ukuthi ubaba usisile ngalenye ilanga nami uyangibusisa manje ngibeke esitsha etafuleni nawe umuntu lophanako ayisinayiphela lenkozo umsithe lomzana umvakashele kahle siyabona kulikhulu usuyafika ekhaya utakhanza sivele kude la kudlaka meet that needs bekanjalo ke khona leli gama lenkosi malibongwe haleluya gama lenkosi malibongwe then yekugcina ke ubekana 4 yekugcina sikhanze ukuthi beka regular prayer ha lelinye lihumusho nje lithi nasekukhuluma lengelozi ngoba bekaphana aphana seyefika lengelozi ke so ikwendile yakhuluma seyifika ethi khona liyo umthandazo wakho uvakele and ize ibeka ithi it is a memorial kuNkulunkulu imemorial angisingilapha sicelebrate ukuthi umuntu usohambile yathi kumnanzo usaphile emhlabeni kwenda imemorial yakho kuthi imsebenzi yakho imemorial kubalwe ukuthi wena bowuphana umitha bonke labanjani labanzinzile bekaphana then lokwenta kwakhe ke nalokuthandaza sonke isikhathi kwathiwa seyimemorial kusho ingelozi abanembuto ukuthi ngabe ithini ingelozi ngawe incenye umagodolwane nje upheba ngaki this is the next week sithi 6 months ngabe upheba ngaki nje kulo 6 months ukwakhipha nje wapha umuntu lo bonikho bokhona eliyazi bebangakusiyinkinga lokho kupha abantu sasikasibuyeleni lelivangeli lethu lekuphana ngobe naNkulunkulu wasipha lensiziso lesikuyo it's a free nathi asiphani sangaphani futhi lokunye liBhayibheli liyangijabulisa lithi lo mana ngemcelo wakho uthi bangela phuya kodwa lo phanako uyawanzisa yini wena nje solubambe naye yakho ukuthi manje kushaya January okushaya December sonke talisa amefama ke mina ngifundisa nebalimi sithatha nje 1 seed of corn yembila sifaka lapha emhlabathini that 1 seed kulamanye ama variety itawenda emaline kulesibhuluja abe nge8 kulesibhuluja by 1 seed then bese sike 8 lines ukhanze ukuthi lama seeds lamanye ayefika ku15 na wabala usuka phansi ayedulu ngobe nawo siyawa grade ukuthi kumbe ngentasi ngidawenda ema round seeds bese la khathi ngema flat seed ukhanze ukuthi uphumile 15 so that usike 15 times 8 ubuya phi lo 15 times 8 from 1 seed asiphane lesikhathi nje uphana wanzisa umcebo wakho gama lenkosi malibonga sasihamba ekseni ke sibukile indzaba yokuthi safunza sathi hayi khona asibaseni lo mlilo eMalevi 6 verse 13 sine madoda nje sibaloko sibasa lo mlilo subasa ngemthandazo kwethu nje kutonke emalanga sitobasa lo mlilo sangabasi kutaba nenkinga umlilo bobaswa bapriest balesikhathi ngithi kuma local ethu just imagine nje awusekho manje just imagine nje awusekho enkonzweni emantombadana ngibani utavula lenkonzo just imagine awukho enkonzweni yabomake ngibani utabavulela inkonzo nakulabasha ngibani utabavulela inkonzo ngobe lesikhathi utya la wena ngibabe biyela ngithi yes babe biyela lesikhathi nje bosisi enkonzweni yabe enyangeni yabasicela babe biyela athe sivulela inkonzo uthi lengekhasi glory to Jesus nyalo ngiyawulayida kumlilo wonke tazi ukutema reports la athi akwanza kushisa lapha nangifika lapha ngithandaza ungase ayi ngiyafa namuhla ngobe mina ngikhwethela umlilo all the time ngumpriest okhwethela umlilo priest ke nakahlele ekhaya kabukela abo TV mbolo utawubasa umlilo lapha ealtari sifunzeni Luka 2 verse
25 nathi sale sibiyela kangwane sibongile siphatheke kahle kakhulu bazalwana. La ngijabulile nje labanye sabonana la kuthi hayi sibe ekhaya ngoba sihle sibonana leThabanye ukuthi ngabe lona wakuphi ke wakubhat namhla namsena ngibona sawudibona kuma holiday sishayisana lapha eThabanye nangilo babe waseMalkens kamele Nkosi malibonga. Luka chapter 2 verse 25 ngisho nje into leti few bese siyayivala inkonzo sibongile kakhulu babuTembu siphethe kahle babe inkosi kubusisa haleluya. Sibonisa namhla ke khobe mayibe kangifundzele kahle. Luke 2 verse 25 yedwa nje. Luke 2 verse 25. Bheka kwakukhona umuntu eJerusalema ogama lakhe linguSimiyoni. Lo muntu wayilungile emesaba uNkulunkulu ebhekile induduzo kaIsrayeli nomoya ongcwele wayephezu kwakhe. Amen. Sibongele babelive bonga. Baba ongcwele siyabonga baba izwi lakho linamandla liwisa imithi emkhulu yaseLebanoni thatha indawo ngalo nxa zonke egameni leNkosi Jesu umsindisi wethu. Amen. Haleluya. Ngoba vele bengithe madodeni sengiyaphetha ngibonga nje nalo Musa sine bo organizer asikuthathi light lokho. Sicedzile nje thina ekseni inkonzo yethu sicedzile. Nyalo sesikhathi sabo pastor. If they give me lo it's an honor kimi ukuthi ngashela live lenkosi. Haleluya. Ngekuthi ke ngithe madodeni asesiphinde sibuke naye lenye indvodza. Nayo ke vele ngobe ngiselanga lokhuluma nje ngamaphilasi. Saba nenkinga yemaphilasi sitawunqobeka sitacotshwa tindlu. Le ndvodza lena ke kokuqala pillar number 1 Simeon was a righteous man. Lisho njalo iBhayibheli phila yakhe nje libekalungile. Siyawadzinga emadvodza alungile kulezi insuku. Ngoba umuntu olungile uyangeneka. Hayi ukuthi noma intombatana noma make noma umfana noma bhuti afuna kusho lokuthitha athi ngicela ngakuphi baba. But itolo sidilithile. Nasifunza incwadi ya 1 Timothy chapter 2 verse 8 sakudilitha sathi yebe kunene madodza lulaka phansi ngelulaka phansi ngekukhwarelana bathe ukhona abazalwane kutakithi basikhulumisa lena ke beyilungile kusho sinakalungile ke bonke abantu bebamnaka ngalabe magama futhi nayilungile beyide nakulesisini ihidden agenda ngoba umuntu longakalunga umthembi kahle uhlala nama hidden agenda nawe singichama kanje ukhanza kusisone hidden agenda lenjena bekalungile ke leyo iphila yakhe ekucala ke leyo phinze lokunye futhi umuntu nakalungile unana kulesisi i true love of God uyamtsanza uNkulunkulu ubona si lo muntu omdzala uphi makhelwane umkhaya wami lapha waseliphongolo uthi bamsebenzisa kakhulu ngoba esomhloshana hayi nami sengidakuwe but kuba mnanzi uthi noma somphunga enhloko kodwa the love of God uluve livutsa lolungile uyaluva lithando laNkulunkulu belivutha la alele kuSimeon aluva ukuthi yathi ngibathi ngiva lithando laNkulunkulu nethembiso ngoba lokunye bekumenda lujabule bekahlalele kubona lokuthide angedeli ke ukukhuluma ngako namuhla haleluya phinze lokunye kunanako ukuthi bekana le true faith kuthi noma sengikhulile njengenjena ngingakahambe emhlabeni nginambona umsinzisi ngananga ami emehlo wavele wambona iphila yakhe then lokunye umuntu lo lungile uba nala lesithi uyamesaba uNkulunkulu asimesabeni uNkulunkulu singamesabi nje ukuthi kodwa simesabele ukuthi konke la kushoko sikwende iphila yesibili ngithanza kule ndvodza the man Simeon was devout ngimangele nangisisolo ngiyahlela ukuthi awu nongino Simeon naye sofana na Cornelius lesifunze ngaye naye beka devout kusho ukuthi kuphumelela kwendvodza kufuna ibambelele enkolweni yayo lo bekabambelele enkolweni yeBuKristu kanzi nalo yakhona iliya naye bekabambelele enkolweni yeBuKristu hayi ukuthi nje ukhona nje enkonzweni ngobe
ngindvutsa nginovuthola nje live lenkosi ngihambe ngiyochubeka tipanela tingihlalele ekhaya ute wonke la usikwanyalo asetisale tipanela ngisawukhonda inkosi bangikhanze lapha kumbe ama customer ami lapha nabafika la basibathe ukhonda la bathi hawu mechanic kanzi uyakwathi ukundiza naNkulunkulu sisathi kusinje umuntu wetipanela no ngithitha sekusale lokho indvodza lelungile haleluya lokunye lengisifika ngakuthola kule ndvodza lena njengalo sengishito ukuthi ngubaleke sibe devote iphila yesithathu ngikhanze ukuthi Simeon bengobe ina 3 yona ngifunzele isiboniso the last part noma ngifunzele lonke leli verse ngabe sowukuphi ke bosowushumayela letikolweni kwamoya siselapha esiboniso Amen. Luka 2 verse 25 Beka kwakukhona umuntu eJerusalema ogama lakhe linguSimeyoni. Lo muntu wayilungile emesaba uNkulunkulu ebhekile induduzo kaIsrayeli nomoya ongcwele wayephezulu kwakhe. nayo ke lengifuna ke phila yesithathu yale ndodza lena moya engcwele beka into enjani ekaphezulu kwakhe kusho ukuthi le ndodza lena beyihlabela ethi le ngoma ethi ezindweni zonke buza intando yakhe kude lunyawo beluthatha ingakabudi ngoba beyithi icabangela yona asimoya engcwele abendi la labashedwe ngimi ngoba lokuba nakaphezulu kwakho moya engcwele akushediwe ubokubuta kuMaria uyakwathi Maria ngoba nangabe nje uNkulunkulu uphezulu kwakho moya engcwele uphezulu kwakho awuyendi yakho insando even the very same flesh yakho noma isiyaphikisana nako and ngqondo yakho iyaphikisana nako ifike la khona isikotsho kungendika kanjani mina ngingayathi indvodza uyakubona lokho athi moya ngelivile limnanzi nje hayi sekwentekile ngoba ushedwe ngubani haleluya le ndvodza lena lokumnanzi ke nayo kulephila yesithathu beyishedwe uNkulunkulu beyishedwe ngumoya engcwele ungubani ke moya engcwele moya engcwele nasimbuka icomfort now nakangethula kwakho uhamba uphephile ududuteka kuyahedla la ngaphandle ngathi ngabe sesiswathi lesdeep kakhulu yini kunetinto letinengi kuyalimaleka akumnanzi ngisho emndenini kodwa moya engcwele nakakungamele uva ucomfortable yebo bafundisi bami nani kuyahedla la kuyakhulu lama locals nakuleli sonto kuhle kufika la khona ukuthi hey lesonto leli likhulu kulikhulu la sonto nakusemnanzi shasi ngabe sengibuyele ePostoli shasi ngabe sengibuyele eZion shasi ngabe sengibuyela le kaMaria ucebileyo ngoba kuhambe kushise la nkonzeni kodwa kufuna bese uyakhumbula ukuthi buya moya engcwele ube upon us ayithine kumnanzi manje la nkonzeni ngoba baye bathi noma sebakhuluma bathi ayinayo ke siyayicwila iAssemblies of God ngekuthi siyathi kusihamba nabantu sithi noma sesinapha kuvelu sithi noma sekulikhuni ngisho kuvelu mina emathambo ngathi lamathambo vele asome kakhulu simbite longabonwayo abuye emathamba ahlangana uthi hawu iMelmoth seyibuyele seyiyaThanzania neLunzi neSwatini neMozambique usibone ufike eThabanje sithi lwimi letihlukene kodwa nasikhonda siba into yinye sibe imbumbe siyamathi lesihamba naye ngobe kunalolo sikhamfort akho lilanga nelanga phinze lo moya engcwele lokumnanzi nakangangethula kwakho uyihelpa ngonje sihlabela wongisiza wongigcina sisitwa nguye up to this far so Simeon lithi iphila yakhe yesithathu beka nganyole ngumoya engcwele siyatsinga amadoda moya engcwele abe upon us asinyathele ngobe into nayengethulu kwakho ivele iyakucetha wena phela nalengani phela nalobuvila phela nalo ngobe lokunye nje ukuze sitawungenelwa ngomkhuba lomumbi nangabe nje moya engcwele akasengamele sitayiba nale mali yesonto sibe lapha enyangeni sibe lapha ekoteni sibe lapha kumeni convention size siyoyiba naseThabanje phinze sibe nasevikini samkhwashisa nje ngoba utawuvuka lobungithi
kuthi sine beswati kwadlalisa emadoti nemadoti kuphume dot phindze thulo kunye lo moya ingcwele uyikhansela uhamba seluleka ikhansela phela moya ingcwele usayi awusoyenda kanje khuluma kanje uyenda kanje utithuke na uthi yibonini ngikhuluma ngente kanjani lapha ngete into kahle usitwe nguye umvumele waba la ngetulu kwakho wakukhansela wakoluleka phindze lo munye uthi advocate sihle sidibana netinkinga usiyathi lapha sengisenkingeni ke lapha anginamali yekucasha ummeli la yabona lenzaba yami iyashisa lena but naka kwengamele bese uyakhuluma uthi wena kustory advocate mmeli wami ngilekelele angene abe nguwe ngoba iadvocate ummeli bantu bangakubita ngelisela ngalamagama lamabi yena ufika kubambe kahle akubite ngeclient buya babe njangazi buya kimi babe njangazi ngiyakubita sukuma mkazi bantu bakubite ngaloko afike ummeli wakho athi you are my client tell me all the truth kwendekeni vele kwendekeni anginensaba noma ukwendile noma kwakwendi ngitshele iqiniso hlala phansi baba advocate la kusingako nje liqiniso singamyengi imoya ingcwele simtshele liqiniso kuhle kwalawa amadoda lawa beka ugawulo kwacumukela izembe kanti bahamba nemuntu kaNkuluNkulu kube bathi nje asathi lokusiligcumukele ngako bavele bamtshela basiliwe la wathi umuntu kaNkuluNkulu akuhlale kunje nakunathi thina basezulwini wathi insimbi noma yini itawuphuma la wathi intanda sabona izembe liphuma lithi kuhle futhi nalokuthi ubuhamba nebantu baNkuluNkulu mavami lokuhamba wedwa utawudliwa tingwenyama kulethi ngwenyama kulethi insuku tiyadlana tikudlona nisembene lesikhathi nisekomidini ubona uziyathi lapho ngosisi angisahambi ngethu lapho ngihamba netingwenyama lapha haleluya sine nje sebenzana nangibabe encomalo hayi sebenza kamnanzi uhle ngangitshela ukuthi ayithabethe sekuyashisa kakhulu mkhulu umsebenzi wemadoda bekumnonzi isikhathi sibo organize nyalo sebathi kufuneka sesibuke nalomsebenzi wemadoda lapha eTulu sesinema members teaching team kuyabida ngoba we have to understand the role of a teaching team ungethi ukhuluma kabi kuyabida kama lenkosi malibonga lokunye lendvodza lena lokumnanzi ayengamele moya ingcwele beka intercessor uyancuselana moya ingcwele Simeon lokwengamelwa nguye kusho nje bese kuthi noma kugula komphethe ngoba yena bekagadze kusabona umsindzisi ngiyabona bekuthi nje nakasekagula kakhulu bese moya ingcwele yancusela mengedele Nkosi letinye insuku ekseni sikhulumile ngaHezekiya sathi naye kwefika isikhathi umprofeti watatomtshela ukuthi hayi uthi uNkulunkulu anginakutshela ukuthi hayi ebabe keep your house in order uyahamba namhle emhlabeni wathi Hezekiya wabheka le Hezekiya libonzeni wakhuluma naNkulunkulu wathi uNkulunkulu maye ngihambe kahle ngikhontile umprofeti soyishayile somtshelile la sekumele abuyele emsebenzini wakhe umprofeti hey haleluya wathi nakaqedze libonzeni ingilozi ngoba ethi ingilozi kufuna ube natho ingilozi yakho letawugijimisa ima message babe mponjana yaba fast le yaHezekiya ngespeed buya umprofeti ahamba yotshela Hezekiya nyalo kanti Hezekiya ngespeed naye uye emthandazweni wafika wathi nangu mina eNkulunkulu wathi tshela ke manje Hezekiya ukuthi hayi into sethi right 15 years more intercessor manje nje siyawadzinga ama intercessor la but ke abe a shadowed ngeintercessor lenkulu lekungumoya ingcwele
ngobe ufuna uzuncisele abantu ngobe nayo khona lokufundisa kunxusa kama lenkosi malibonga phinze lo muntu lona lesikhuluma ngaye bekashede lendvodza lokunye lokumnanzi ngaye lengifike ngakuthola unginangi lokusithi uyasiqinisa ngistrength uhamba sinike amandla endleleni uma lapha baqine dinya mina nje ngikhumbula ngisakathathi malume wamabona athi indoda ingichubekela wakubomake wasimshana wathatha sithemba ukuhliphika kwenteke yaloka vele kungahambi kahle suyangicela ngalinye ilanga uthi khona lo ngiyambona le mbelebele nikubheka east bayathi ke labakithi kusembeleleni kuleni ngamdrivela ke afike ngambeka wathi ke mshana ngiyakhuluma nje namntu angifuna ungene kanti uyenyangeni yakhe ngapaka imoto yami umhlonipha phela malume wami mako wami lo ngibabe nakabuya lena ngiyabona emantinyanganyana kwangamlungele wathi ngalenyanga wetala ekhaya emshana awungisite nibantu enihamba kakhulu usitakala kuphi wena ngoba ngiyakubona usithi into wathi awuna stress uyalima kuyaphumelela ushayina la wento konke ngitshele mntwana tsatsi wethu wasuyayivula inhlitiyo yakhe uyamathi kumkami malume lapha ngesheya indvodza yalanyamana ngiside mntwana tsatsi wethu ngathi mina malume lapha esikoleni ngamkhomba ngasi lapha esikoleni lapha ngasi nangifundza grade 7 ngamukela Jesu wangisida up to this far ngiseke ngiyangena la kuJesu ngakhanza kunemakhabethe la namahengli na usilenye lekhabethe uyavula uthi ha kanti kune prosperity la ha kanti la kune protection la ha la kanti kune healing la ngangena la khasi ngaphila khona tinsuku tiyahamba mina ngihle ngivula lekhabethe nangi inidi ngisiliphi leligcwalisa abase Philip 4 verse 19 liphi letagcwalisa ingcebo yakhe ngivule ngibuye ngisitakale wasimshana wami hey lento yakho ngikhumbulana ngisemanakade emshadweni nombeda ngebhasi bekhawuma ke bacasha ibhasi kusuka lela besishadela khona emngami bekakhona basi bekahleli lapha emva sotshela la ke tinabo ke labanye labanathana nabo bathi hey cha umshana wami yakhola but that's not easy sisitwa ngustrength lesihamba naye la indlela yonke simbikele konke sitwa iadvocates kokugcina ke sengeke kokugcina lo muntu lona lengitsite nangombuka lobeka upon Simeon stand by uma nawe ngoyingcwele nje ngestand by khona laba kushiya khona usale wedwa ngiyabona ukwakubona uthi yathi sosele wedwa wena lapha manje bonke kwahluka ubukile ingceke yenkosi ke yakwathi lo lihle nje libandla limiyekela eve kuthi akhumbule le kule mboni bekasebenza kuya siyathi bangafanele ngawushiya lo msebenzi but strength stand by emenawe uve kusiyathi sengiphelelwa ngemandla nyala emenawe uve kusesekude nalendzaba yokuhamba la akusithatha kwetshasi sinakafika lapha eminyango akubeke phasi asichubeka sisabheka khona embili bese uthatha emehlweni ubuke emuva awuwaboni lama footstep la uhambe khona bese kethwele akwethwele bandla lime ngethi nyawo sitothandasa ngiyacabanga na uyamdzinga lo muntu walethi imphawu lethi man abe la ngetulu kwakho uyamdzinga buya babetembe sisamile ngetinyawo yathi siyamdzinga Simeon wasendulo wathi naka sekenteka mbona umsindisi wathi ngiyayibonga inkosi kodwa lamsithile ngilebeka upon yena lokumoya ingcwele ngeke sende lutho singabambisani naye ngisho kuhlabeleni kwethu ngeke sitakale nakangekho yena ungokonke bandla lime ngethi nyawo thandaza nceke enkulu Hallelujah. Uyamdinga umoya ongcwele. Advocate. Umeli, umthokozisi, a comforter,
uma nathi njalo haleluya ungaba ukuhlakanipha emini sathandaza sithandaza kanye nawe uthi ngiyamdinga umoya engcwele khona iculo lethi ngiyakudinga moya engcwele isidingo ungeke uphile ngaphandle kwaso uma uzoyihamba le journey ngempumelelo umoya engcwele moya ungumthokozisi haleluya sasihlabelela sithi nanga umthokozisi usemhlabeni uvele ezulwini namanje ukhona kule ndawo umthokozisi ukhona kule ndawo icomforter ikhona kule ndawo iadvocate ikhona kule ndawo icounselor singathandaza nawe la ukhona uthi Nkosi nangu mina umoya wakho mawube phezukwami phambi isandla sakho ngithandaza kanye nawe uthi Nkosi umoya wakho ngiyawudinga lo mthokozisi ngiyamdinga le comforter ngiyayidinga le advocate ngiyayidinga ozongimela ezintweni zami zonke ukhona osho njalo sithandaze namanje ekusemini njena uNkulunkulu uzobona inhliziyo nesidingo sakho afake umoya wakhe phakathi wakho umthokozisi uyohamba endleleni uthokozile ngoba uhlala kuwe ulala nawe uvuka nawe uhamba nawe haleluya nempela usemhlabeni uvela ezulwini Hallelujah. Baba wethu namandla onke nonguyise wenkosi ethu Jesu. Siyabonga. Sibonga umthokozisi. Sibonga iadvocate.
sibonga i-comforter, sibonga i-counselor, sibonga lo muntu ohamba nathi, oma nathi, ongasilahli. Noma abantu bengasilahla, yena kasishiyi, uhamba nathi indlela yonke, uyasiqondisa, uyasivikela. Hallelujah! Jesus. Siyabonga. Aw siyabonga. Siyabonga Somandla. Isipho sipha sona semoya oyingcwele ohamba nathi endleleni, ongena nathi kuzo zonke izimo. uNkulunkulu wethu oyingcwele, wo sasiyoba yini ngaphandle kwakhe? Siyabonga. Ufanele kudunyiswa Nkosi, ufanele kubongwa ngesipho siphe sona umoya oyingcwele okwenza imisebenzi eminingi phakathi kwethu, ohamba nathi kuyo yonke indlela. Baba, ubabonile nalaba bathi Nkosi, nangu mina ngiphela umoya oyingcwele. Akekho oweza kuwe wabuyela emvelambatha. Bonke abathe baphakamisa izandla zabo nabashilo ngenhliziyo yabo, uNkulunkulu wethu uyawufaka umoya wakho, uyasigcina isethembiso sakho. Ngoba sonke la siyafisa kufana nale ndoda uSimeoni yayigcwele umoya kaNkulunkulu, moya oyingcwele owuphezu wakhe. Siyabonga Baba, sonke simi ngezinyawo sisho njalo Somandla, sithi siyakudinga. We need you every day, oh Lord. We need you every time, Holy Spirit. Ngoba ngaphandle kwakho singenze lutho. Busisa inceku yakho othe wakhuluma ngayo nasemini nje. Izwi lakho Nkosi eliphumile lihlale enhlizweni zethu, silivalele ihlale njengenceku, njengokusho kwenceku yakho uDavide owathi enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho. Inceku yakho Nkosi okhulume ngayo ibusise, uyandisele, uyambulele. Baba, besazohamba indlela ende bebuyele emuva, sikhulekela ukuthi uhambe nabo. Moya wamandla wa protection ibe phezu kwabo. Sikhuluma i-protection kuyo yonke indlela. uNkulunkulu wethu engcwele, uSathana akajabule ngoba siphuma emsebenzini utakula ibandla lakho. Yakho Nkosi sinxusa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi uhambe nabo, ubavikele nabo bonke abazophuma kulomhlangano. Asiphumi kwi-social gathering, siphuma kwi-presence yakho. Ugcobo lwakho malube semabunzini ethu, singene nale emakhaya, uhambe phambi kwethu ngoba siphuma ebukhoneni bakho. Sibongele ngeNkosi yakho konke othe wasenzela khona. Sesiyahlakazeka ngeNkosi, nxa sihlakazeka sikhulekela ukuthi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaBaba uNkulunkulu, ubudlelwane bukaMoya Engcwele aphumule enhlizweni zethu sonke, azabuye uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. God bless you.